Kugeza ubu ngo M23 wunze ibitero FARDC yagabyeho umuriro mwinshi cyane. Iwari kane mu gace karimo Ihura ngo kafashwe na FARDC ndetse na Wazalendo nyuma y'imirwano ikomeye cyane ya AFC M23. Agace ka Ihura karimo groupe ya Kisimbo muri teritwari Walikale mu ntara Nord Kivu ngo kavuga ko kafashwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo nyuma y'imirwano ikomeye bahuje n'abarwanyi ba AFC M23. Nkuko amakuru aturuka mu bayobozi gakondo muri groupe ya Kisimbo bivuga, imirwano yatangiye bwo abarwanyi ba AFC M23 bagabaga ibitero ku birindiro bya FARDC ndetse na Wazalendo ngo biri mu duce twa Kibundanwa ndetse na Rungoma. Imirwano yambikanye umuriro ariko ngo nyuma y'amasaha menshi barwana, ingabo za leta nabo bafatanyije ngo zashoboye gusubiza inyuma abarwanyi kugeza bageze Ihura. Amakuru akomeza avuga yuko imirwano yakomeje gukaza umurego muri ako gace mbere yuko AFC M23 iva muri Ihura, bikarangira kano gace kagenzurwa na FARDC ndetse na Wazalendo mu ijoro ryo kwa gatandatu rishyira ku cyumweru tariki 24 Gicurasi. Inzego z'umutekano kandi zatangaje yuko byibuze abasivili babiri batangwa n'iyi mirwano, mu gihe abandi benshi bahunze ingo zabo bahunga amasasu n'umutekano muke. Bamwe mu baturage berekeje mu gace ka Karembe, mu gihe abandi bahisemo kwisha amashyamba ateganye n'ahabereye imirwano. Amakuru ava mu nzego z'umutekano kandi avuga yuko abarwanyi ba AFC M23 basubiye inyuma ngo bakerekeza mu gace ka Karembe gaherereye mu birometero bike uvuye Ihura ku ruhande rwa teritwari ya Masisi. Karembe kandi ifatwa nk'agace gafite akamaro gakomeye cyane mu bikorwa bya gisirikare muri ako karere. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi ku cyumweru amakuru aturuka muri Ihura avuga ko nibura tuze ry'agateganyo nyuma y'imirwano, mu gihe FARDC na Wazalendo bakomeje gushimangira ibirindiro byabo muri aka gace kugira ngo birinde ko habaho ibitero bishyashya. Abasenguzi kandi bavuga ko Ihura imwe mu ngingo zigeza AFC M23 yifashishaga mu kurinda inzira zigana ku birindiro byayo by'umwihariko byo muri Karembe ndetse na Karongi. Ifatwa rya kano gace rishobora guha FARDC amahirwe yo gukomeza gusatira ibindi birindiro by'ingenzi biri muri aka karere. Imirwano kandi baye mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje gukaza umurego mu bice byinshi bya Walikale, aho impande zizanganye zikomeje guhatanira kugenzura utwo duce ngo dufite akamaro mu rwego rwa gisirikare ndetse n'ubukungu. Nubwo FARDC na Wazalendo bavuga ko bageze ku ntsinzi muri Ihura, ariko abatuye mu kano karakomeje kuba mugonda ndetse no guhura n'ingaruka z'imirwano zirimo guhunga, kubora kuba ndetse no guhungabana kubera umutekano muke ukomeje kuranga ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ngaye ngo urumva ko AFC M23 bayisubije inyuma ndetse kugeza ngo akaba ari byinshi byigaruwe na FARDC ndetse na Wazalendo. Mbabwirane nakagaruka nyira cyari mwe Nyabari Obedi, naye ngiyi ni Obi Time News mwumvaga. Obi Time News.